seNkosi siyabonga phungo lihle ukuba ikhathi kade zinzima singazi ukuthi sawubuye sibone lobo buhle omngaka ngenxa yeCovid emise umsebenzi wasezulwini. Siyacela ke Nkosi yezulu nomhlaba ukuthi nabahambile ngenxa yalobhubhane uzibakhumbule Shembe. Nkosi umsa uthi asikhulume ngoThingo lenkosazana. Sikhulume ngeNkosi yomsa, Nkosi yokuthula. Kwakunencwadi maNazaretha eyayithanda kakhulu iNkosi, angizuyifunda kodwa kwabaseRoma 12:16-21. Ithi ake nibe nhliziyo nye. Kwakungibekisele bakhonza bahle uNkulunkulu ekhuluma nathi esincenga kodwa kuba ngathi uthela amanzi emhlane wedada. Uningi ke baNazaretha uThingo olulwenzile phakathi kwethu. Lake lafika nakwelakithizwe esizweni sobaba lalisuka emzimoya ngalonyaka kuyobhabhadiswa owayembambele isihlalo sobukhosi. Lalahamba ngeMercedes eyayibhokli green eyayibhaliwe ukuthi Shembe ZN. Kwaphunywa kwabheka ngasecwanga sathi sizongena mhlambe siyonqamula egunjana sibheke emzweni kodwa sabona zikhuphuka zaphela ePhomoro. Kanti omdala wensuku ufuna ukuzikhombisa emhlabeni kusekhona. Yangena yaphuza khona iMercedes yayisiphuma nje garage yama ngenzansi. Asazi abantu bambona kanjani kodwa banqwabelana abantu bathi mbom bayisihlabathi befuna ukuzozibika lazi laphuma lababusisa baqhutsheka nohamba ibonga iNkosi. Kuningi maNazaretha uThingo olwenzile phakathi kwethu. Lenza izinto kodwa kunzima kukhona abalikhelayo yoba umnguni ehlala phansi eqeda kubeka indaba yasenkandla. Ngicela ukuba ngingene endabeni yensizwe yaseMambatheni ilandwa uThingo ingakablona iNazaretha. Umbatha umfobo kamfundisi umbatha waseSabatheni. Amen. Uthi babesuka nomzala wakhe eGoli uJulayi bezekho lapha ekhaya. Khona uJulayi la okwafika ithempeli lakwaMashu lizonikela ngeBMW. Kwakukhona nesilo lapha ya osekwakhe khona amadokodo uNkosi uBhala omdala neNkosi yakwaKhoza. Lalihlezi lapho uThingo ngalo July. Uthi ke umbatha ke bafika nabo babuka nje ke phakathi komuzi kwayisabatha. Lapha ekhukhwini kuyena wayekade efake iID kusekile ungakabona ama smart card. Uthe located nje ikhona iID yakhe. Kodwa uthi kwathi ntambama ngayisabatha kuyaluzwa nje kade kuvala umhlangano kuyaphithizela kakhulu ke made kuvala umhlangano. Mayethi uyathinta ephaketheni lakhe awu iID yami ayisekho. Kwamubi kakhulu ukuthi awu ngoba into engiyisebenzisa sengizakwenza njani. Aphuthume koma wakhe lapha bona ukuthi basebevele sebekholwa ke lapha ebandleni. Uthi bese bethi hayi uzovuka ekseni ngakusasa uye eNkosini uyobika. Nangempela sashaya isikhathi kuba kuyobikwa eNkosini wasondela naye. Wafika. Baba sengilahlekelwe iID. Uthi lambuza uThingo ukuthi ibikuphi? Uthi baba ibilapha ephaketheni. Wathi iNkosi ibusisa uzoyithola. Uthi ke wathi ke cha baba ngiyahamba manje ngizobe ngiyithola noma sengiyahamba ngiwele eGoli. Angithi wayengakayifaki phela ingubo emhlophe. Tathi uThingo iNkosi ibusisa uzothi ufike eGoli uzobe usuyitholile.
uthi ke kwaba naleso sinyokotho ke sika July setraffic kodwa inhliziyo yakhe ibuhlungu awu noma ke basebethi cha sizolalela uba sekhona thina mayimenyezele embobheni so bese sibeka indlebe ukuthi ayitholakala indaba baphuma wahwalala wathi mangabe bese eMontrose wayesethi umzala ke singene la sichitha amanzi sekusebusuku uthi baphuma baqonde ezindlini zangasese yena wayesephuma nje waya ngapha mayiya ngala okhona izindlu zama security mayesondele ewindini lapha ya uyayibona kune ID enevuliwe yasiyanamathiselwa lapha ya ewindini endlini yama security mayesondela mayithi uyabheka ngoba isithombe sami nje igama elami nje mayibuza ku security hayi le ID ishiwe awakade sebephuma ntambama ngo6 bathi asinamekela usumnikazi wayo ayithole uthene uThingo uzofika eGoli ubusuyitholile ayibongosi ukholwa amaNazaretha kuyidwala libishelezi liyabehlula abaningi ngoba ngabe sikholwa kakhulu ngoba uShembe uyasiphilisa senzela into ezinhle insizwa yakwaKhoza eMpumalanga yayihlala ehostela nezinye insizwa ingawutholi umsebenzi ziyasebenza lezi left and right kodwa yena uthola umsebenzi iyaphuma yofesa kodwa ibuye ingatholi lutho makwehliwa kiwe ekhaya emakhaya ngoDisemba kube nalelo xhala kuyona ukuthi kazi kwela kithi ibhodo izofika ekufakweni kazi mina ezami ingane mangifika ekhaya ngizofika ngilengisene uzejabule uthi la ngalimbe kuzwakala ukuthi emayini ethize kufuneka o-driver bama-truck abawu-11 awu wanikela khona naye wayeseba nomthandazo ukuthi awu Mthingo lamakhosazana yenza sibe u-11 ngabikho omunye ngaphezu ka-11 ukuze sinami ngizongena phakathi kuleso sibalo bashona khona ngempela mayifika bebala bawu-11 wathi awu Nkosi ngabe ukuzwile yini khala kwami futhi sewuphela wosizi ke namhlanje waqhamuka umlungu ephethe umakalapha ezokoleka ama-license nama-ID bawafaka uthe engakasuki nje kubona kwakhala ucingo waliphendula umlungu mayiqeda ukukhuluma nocingo wayesebukela kuwona wathi hayi ngifonelwa ngaphakathi bathi angithathe 10 ngoba oyedwa uqashiwe izolo wafaka ukhoza enhlizweni nasemoyeni uthi hawu usana ngoba yimi ke lozo sala njalo wayesethi umlungu ngoba nikanje kuyise ngizowenza finder la kumakala engizophuma nalo uholozo sala nebala kwagoqoza umlungu walitomula mayethi uphumula eNkosi babehamba nabo uma ngabe esebuyela emva edangele khathele enjalo kodwa engalilahlile ithemba lokuthi uShembe ukhona wabona isihlahla nje endleleni ebheke endlini wasengena phansi kwaso waficwa isithongwana wasiyalala mayiphapha malapha wabona inyoni ijuba liseduze wayesekhuluma nejuba wathi ijuba ngiyakuthuma ngithuma kuShembe uThingo lenkosazana ubuye ngibuzele ukuthi kanti mina ngabelwana emhlabeni wayesehamba laba abasendlini abafuwa abaqashe nabo bayitshela ukuthi utholile umsebenzi nangu kuyoshonela ngengaboni mayifika exoxa indaba awuphathapha wasekufika isikhathi ukuthi iNkosi iseJudiya wasekuthiwa boshelwe kube emhlanganweni eJudiya wahamba naye bamzamela wahamba mayifika lapho asethi cha bafethu angizuvumula mina ngifuna ukuya eNkosini nebala awubamba ulayini wasondela ulayini uthi wathi ma ese number 3 yasiyasukuma iNkosi yama ngenyawo etafuleni wasondela uthi wakumethla uqala uyawuvula umlomo yathi into yasezulwini yewe wena mfana waKhoza akuwena ukuthi uminyoni kanti kimi na
ukuba izokuqela umsebenzi uyele emva emayini lapha bakulindile abelungu ubanena ukutshela ukuthi thina boShembe sikwazi ukukhuluma nangenyoni wahamba esenokujabula ukhoza mayifika lapha evuka ngakusasa ephekela emayini wathi mayiqhamuka wasemhlangabeza umlungu wathi kade sikulindile kade ngikulindile abelungu abakhulu bathanda ukuthatha izinto zakho kade ulindiwe ngaphakathi uma isondela kubelungu abakhulu ukhoza bathi abelungu abakhulu wena ufanele ukuba ube udriver ufuna ube yisupervisor yalabo driver INkosi mehla ezulwini Ngomunyaka INkosi yomusa INkosi yothando yaphuma lapha eBuhleni iya emzini wobukhosi bawaShangase lalina kakhulu ngalonyaka babe khona abanye phakathi kwethu ngalonyaka kwamangaleka nje ukuthi INkosi njoba lina kangaka kuzokwenzeka njani wafike kwagxileka itende yasingena ngaphakathi etendeni kwase kuyamenyeza ukuthi lithi izwi leNkosi abasondele bonke abafuna ukuzoyibika kwamangaleka nje ukuthi ke uma uzophuma kanjani izwi lisha kanje bathi ke babe khona yaveza isandla etendeni kanti lisha ngaphandle yayisikuyela ngaphakathi etendeni yaphuma ne-umbrella ebomvu yathi 1 2 3 yathi i-umbrella bathi yathi mayithi i-umbrella lasiliyathula same time izulu yasiyawuwenza umsebenzi wayo wasezulwini yazi yawuphethe yakhipha isibusiso bathi yathi mayiflathela ngingena etendeni laphinde layidedela izulu uNkulunkulu ezikhombisa uNkulunkulu bakhe wamaNazaretha inkulu indaba ingaphansi kwe-umbrella ungabona ubaba ephethe i-umbrella uthi hayi uphathele nje inkulu indaba ingaphansi kwe-umbrella kazi uma uhamba nje etolo enkulu nezinhle nedayisa izinto ezinhle ezifanele unyazi ukucabanga inkono kuhle ukucabangela unyazi lwezulu usuka umama ngelinye ilanga esitshela umyeni wakhe wangena osindisweni wasindiswa umama umyeni walomama akabe sashisa mpepho manje ekhaya nje wayehlalela la ematendini eThekwini khona la ase-workshop elandlange kakhulu ngalezi yakhathi siyabonga Shembe engcwele uNkulunkulu obabamkhulu ukuthi indaba amatende uyiqedile nasezizweni esiyiphethe impela Nkosi yamakhosi siyesikuzwe Jehova umhle mawukhuluma phakathi kwethu ukuthi umNazaretha akukhulu egcwala umhlaba hayi sekuzokusa bona umNazaretha weManazaretha bamthathe-ke lo mama UThingo lalusenjabulweni eNtabankulu ngakoHeleni afike abike lo mama lombuzo uThingo uthi ukholwaphi athi umama baba enkonzweni esindisile thwala uThingo ubani owathi laba bamatendi izinkonzo ubani
into eseyiqeda leyo inkosi eMosisi wabuyela ekhaya umama kwaphela iviki lalinye wambona umnyeni wakhe etheleke ekhaya ezeyihudula usesaba lokuya ekhaya phela obesebhungile ebhungiwe ukusindiswa hawu kwenze njani abantwana na ay nkosikazi awuzwanga yini sithele siqala inkonzo lapha etendeni kwavele kwaqhamuka abantu basithela induku wasakazeka amahila amakhosikazi abheka le umfundisi asimazwe waphuma shonaphi kwakuphela kwalelo tenda ibonke inkosi wabuyela umnomzana ekhaya washona emsamo wakwazi ukuthi impepho yayishiswa kuphi impepho yayisishiswa nayizingane phakathi kwekhaya baba uNkulunkulu impela Jehova umhle wasemhleli uNkulunkulu wawukhona futhi inkosi yezulu nomhlaba umhlaba useyipharisha baba usathana inkosi uyamazi futhi baba uwona amandla okulwa naye Jehova walona nasenhlayeni wamkhipha ezulwini lakho uNkulunkulu kuthe usakudalile konke emhlabeni wawudala umhlaba wasufaka nemvelo kanti liyabuka leli qile loSathane ukuthi wenzani uthe inkosi yamakhosi sewudale intethe lethwa iqhwaqi bayazi kabelusa khona intethe iqhwaqi enenyawo ezinameva ukuthi mawubhayiza nje uluzele ngalokho uzana likushaya impela uzuthi hayi likushayile wayidala inkosi leyo ntethe okunenhloso ukuthi abafana kwaluseni bazoyicupha bese beyosa abayihle uSathane wabuka ngoba uSathane iqini inkosi yamakhosi ehlezi inkopela umsebenzi wakho wavela nawe ezulwini lifuna ukusifananisa nawe wasuka uSathane yena wakhanda intothoviyana engathi bengangena lapha phakathi kwethu uma Nazaretha la nomunye ngathi hawu osubhala sewenzeni manje awugcinanga lapho inkosi yamakhosi waphinda wadala inyosi lekhanda uju ukuba isikhandela uju kuze sinqinde uju sidla amakhekhe kube mnandi wabuka ufeleba lokuthi wenzani wasekhanda impukane yena ngoba ngaso sonke isikhathi uma inkosi yamakhosi ukuthi wenzani uma nje inyosi ingene maNazaretha etiyeni lapho uyayikhipha nje ibeke eceleni uqhubeke netiye kodwa makela ngena impukane uyakusakaza ngoba into engathandeki nje kabi uthe inkosi yamakhosi wasukhanda ihashi lelo wasiqoqa ngalo usiqoqe ngalo njengoba singaka nje unethemba lokuthi leyo khandela abanye ukuphila bangene ngalimjaho bathola izimali wathula wabuka wayesekhanda ibhongolo ngoba ngaso sonke isikhathi Jehova umhla wasemhleni ukumakile angazi ngibone ingene imarathon imbongolo Nkosi yezulu nomhlaba wangqosha Shembe engcwele namanje inkosi yamakhosi siyacela Jehova umhle ukuthi uphinde futhi labo asebengena umoya kaSathane phakathi komsebenzi wakho phakathi kwalomuzi wakho engcwele wasebuhleni owazakhela wona bakhiphe Jehova laba inkosi yamakhosi othi mawuthi asibheke na bona bethi siyale bakhiphe phakathi komsebenzi wakho inkosi yezulu nomhlaba sibonile inkosi uvala uNongoma uya kwaKhamela wena uNongoma ngqi wamhlopha ihlahla kwamhlopha izikole ngoba uNkulunkulu ngiyangezwa ke
manginyenyeza noNkosi ubhala ukhona abanye abathi ngomhla kaSibandanyana ngathi ngomhla ka2 noma ngomhla kaNkosi ubhala bathi nabo bayinyokeni ngaso sonke isikhathi bayamaka ngosizo lomhlaba kodwa uNkulunkulu ohlezi futhi uNkulunkulu ngekhathi zonke. Nkosi yamakhosi baba siyacela singamakhosi ukuba Nkosi siyabona emhlabeni isango lokubulawa kwamakhosi livulekile kakhulu. Amakhosi ayabulawa namhlanje ngisikhali asazi ukuba kwenze njani dalwethu nomhlaba. Izolo nje besiyisemtshalweni weNkosi yakwaNxumalo inkosi endala ina 76 years ithe mayivulisa ngenkantolo wavuka ngibhobhodlana yapha esihlahleni eseduze nesango lenkantolo. Siyacela Nkosi yamakhosi sikhule thina sazi ukuthi umuzi wasebukhosini mangabe isizwe sasemthandeni sixabene nesizwe sakhelene naso ngalezi yakhathi kunezimpi abantu abadala babengasakwazi kulala entukwini babehamba beyohlala komkhulu ngoba bakwazi ukuthi sekuyinda yona ndawo yokuphephela ikwaNkosi. INkosi iyayikwazi ukuhamba kulezi igodi zingezwene kodwa izama ukulamula kungekho ukuthi ngeke ngiye lapha bazongidubula ngeke ngiye ngapha bazongidubula. Kodwa namhlanje asazi ukuthi abantu abanjani laba ushonephi unembeza kubantu. Amakhosi abekwe uwe Nkosi yamakhosi ukuba alungise abantu bakho abakhombisa indlela yokuza kuwe. Kodwa ilwane nenhliziyo zabantu ezinobulwane namhlanje bayawasoconga belula ukusoconga iNkosi. Lesi sikhathi sizwe sikhala uthini umuntu osukebulele uthini ligobhoza igazi leNkosi ilathi japha kumhlabathi ophathiswa uNkulunkulu. Siyacela ngiyazwezulu siyacela phungela ihle ngoba sazi ukuthi njengoba hamba umkhathwa nje ubani olandelayo. Kodwa Nkosi yamakhosi uke wakhuluma uMgabadeli ngelanga isibonaniso akasibona esithinta bona ubukhosi. Ngiyacabanga Mgabadeli sekuseduze phambili ngenxa ukuthi lo msebenzi owawukhonjiswayo ofune siwenze njengamakhosi uthinta izinhlaka ezinkulu. Akulula ukuba silale namhlanje sivuke senze ufune sihamba ama-channel afanele mhlambe nakho kuzosilekelela ekuthenini ke livalo lisango. Siyabonga Jehova omhle sithi khula nyazwezulu ugcwala inkalo zonke nezintaba zonke amagoma nemango nemfula ingeyakho. INkosi busisise